Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Mentakasni Deputy Chief Minister ke Sarkar Jilla beripet ya ketenat PWD Roads upa Preston Tinsong ulawan menteri ki nyoteli ki mau nongrem jengki kampun roi berper po ke Jowai constituency hakajing yelang belapelong Hamadan Mi Menteri West Giant Hills District. Hakani kasni lawan banyadan lang nadu menteri jong ketenat kampun roi umas nyob halang dharu emili kathan uma walai miki shila CEM ke JHADC matombo shiwat wahe snong kami menteri uma abul pawa nolor kiwe de kiblasha khot suba haringkat pajba noksong snong. Hakani kasni nakalia uba BWP ras pretending engineer PWD Roads Jowai Circle walaupun sengawe kejing mang pisa nak bentang kini ki kampun roi kiba kentup ya kejing snapen bhai yak surok hapo kasor Jowa lemba kejing erap jong World Bank MITP hak kejing jong kaba light pon not kilometer kaba arpu fraklur internal roads hami mentedu hak kejing jong kaba 0.0 kilometer hapo ke RIDF 27 kaba kot san klur kejing snai kejing ki kaba penyeso na KNB Sheikh Thomas Jones College kaba prapulang kajing snai kesurok PWD ha saba muswang kajing juang kaba R.9 kilometer kaba R kelur kajing snapen he kesurok dentring so menting modern my road kajing juang kaba R.9 kilometer kaba kot sabsan kelur kajing snapen bhai kesurok snong internal village road hani riang kajing juang kaba R.0 kilometer kaba shiklur tam kajing sna ya kasurok PWD namadan thatlas ken mission adnar hadu mutong kentup kenro kinala kabakot arklur tam barok kini ki kampun roi klapoi syaka prapu saw klur khat saw lak lai pinyo hajar tingka. Ya usurok yang kecnong niriang kamwa kilometer tam haka amon gwa chikulur paulak gwa the use kedi kaman katte the si bha uni usurok ne bha the slim memde uyo ki memde yo skin memde yo jingirap ni kecnong the yoluti langba gani the wirap ko yaki nong chong chnong la chibon te kamjo le the yo yini ki skim ne benta wo pen bha pen miat ya ki kenro ya ki luti sengkenya ba em gi thau ko kecnong mukla ga yongahi kuda yoi kuda bo cingma ya kinong chong chnong ha bon ge stretch yong harus surok tedente lengba ge jingirap yang department de yo ye ke project ko artur tam nei benta wo chna ya kiniki RR wall bat kamjo lai ki breast wall ki drain ki nala ki wo yada ya kiniki yung di sem na ke jing or na ke jing ha bat kamjo le da dang em chibon ki tentu ge da ongai pi ku mem yo iu bo monong remajing sket negas ni to ki wadas dang de put tendar gua katu kontraktor stang nau kure ne benta yong gatai ke juai bypass na po clear chi to wo connect hatre yong riang ha gatai ke jingkin gatai le gua de yo sanction ke krek kam gua man dasdang gua de kun tendar gi kam khande phau le klur ne benta utai le wo pun suk cho cho wo pun duna kam tam ya ke traffic
Habo sor juai giong I ko ki kari ko lai chawar ko mem kam up sia na sor juai giong I bo lai tup sia yo lai be ki nei tai kam jo le ye ki kari he ki kari yo kit ye ki mar mata kam jo le ya utai usorok nado nei tu naging ke tre yong riang hado halat mustem jan nedekan mu bi gini arles nem menchua ladal duk phulai chapo war kat wan jing chutom ulai ye tu stretch wa nyau kilometer tam katu de khanjo de ki paus nem utau sorok wom ye gi o chna ye gi o kundem memang o mem ule gi perchang gi tang mem ye gi o le tang lengba ke jingi rap ha ka sarkar MDA yoi ha pergi gini ki as nem les nem kamaman katte yo yu new sorok de dep de sup ke lai ga wan yu tham tam yu to chetai ka than chetai ba dari sabha musiang ar kror ke balai ka jingking Thomas Jones Prapolak ke pasau pat ke rehabilitation jong ka Juai Town ke ba siang rong da ka diam mat ke SDPC kata kamut ke siang rong berben ke ba pen jering pai ke kom yat ke kom yeng ke pen aram ke ni ka skim ke section ke World Bank ke long hadu ar ko prakror jika masan pat ke dai ka ba improve ya ka riding quality ka pen bha ba pen jeli pen pria ya surok ka surok ke bayan na dem thing so penting modemai tekani kalong sausan kror ka ba riu kadai ka pasiang rong ba pen bahaya ka surok snong hapo mirian village kadai kalong sikror arpo hajar arpo lak rapnyo hajar ka ba nyau bat kadai ka ba penyada ya surok hapo madan falasken lembaga mission anyar dakba snai ki kendro bat ki nana aka ar kilometer kani kalong ar road khat lai lak sampho hajar ti baro kalong prop sau road khat sau lak lai khunyo hajar tingi ai ngo sun ya deputy chief bat I minister jangka jadi bara padi amale bara restom man penyo ya kini ke skim kepresi sponsor ya jing restom ka bale mangi lada dei ka badei palaku uong ka balai kata ka dei ke quality jong leader opposition tingamot ban ong ya phi ki pai ba nong song snong jong ke jiwai konsensi bisyar ya kakam WhatsApp meet ban bisyari ke social media. Marhaka social media ngayon bun kabalay ban ya kabadey. Tikata kabang akwa ban kertu pam kerpas. Umas ngo bahala di ong mene berkat mapi mari simti mengi ke sorka. Ar hajar khat pra. Mi kejing hatem motor. Ke thama ar hajar khat knai mi shushu sakjing siat anti samati mi shushu sakatu kabangi om ka CAB kajing kawai hadir kawai pa maria kut ketua ar hajar arpau sedang sakathma jong COVID-19 arsne mudur mapi mangi nglayubun kam tang banyak kun gini gigi naong yapi day tang kani ka sorka kabanga ngadon nadu ajalai hadu menta kabasyem ya ke jing kabasyem ya ke jing thang ha ke jing sensya jongi ya ke jela nrei hapden jom kini ki aka paro ni persyang padu play uyalam ru yang ngila ban kun urlong ya kijing anglut jong ki pajba kajela kajomi lapi ong hakadur jong ka blok ka batemai ka sinari blok lapi ong hakawedei bat kajimbu mau nongrim ya ki project ki baper lapi ong haka civil subdivision
bat kiwei ki sectors ngila persyam bat ngangits kemru bahkan long ke jingkerku ya kipai ba jong ke jelami kelai ba ublei sajisin pat ha wa arajar arhulai unjit biang ya kanika tim bahkan beteng ban syakri ban penteladur ya kejelami kelai ajumi barokawi ka kubur ka bakhadu ka bangamot ban ong ya pi ka phase 1 jong ka jing penbet put ka jing ka bakrau ka bengi kendu syak berngemru ni syak bersitru keno ubreu bau prestun baru konrat ya dilut ya kejelame kala nga ong pi ngamting wala ngamdal syuk renrei uliek balai ngong munta ngitang kawe ngong pingin lek kepada hapdeng ke jing persno tu bakla ka balai pojai lai poskip kani ke jing lek ke jungi ke bamenta kolong ki pateng kin suk kin sai kin sngaungu bangila ban pendai yau ni put usam san post nem ka e ka bacia bat kum yuru na kabenta ka phase ka ba block 1 block 2 Khanduli Siar Sharif Hoi Lampi kiwei ngela ko jingmot bahakini ki por ki singi ki benai ke banwat ya kane ka baar ka phase ngihap ban pendet bat habadon kajingnya penbet habadon kajingnya keren ngimdei ban sutu bakla kadei bandon kendiat kensot ka plus bat ka minus habengi ya kajia ya uput usam siying sisem marjan marpa ka borsnong gaju ong togini penbet bat habaya penbet hakata kurukop bab baro a kin yahun lang